Tuitiana na mauvua sunamo angini kana silikali wakati kuislamu vyawa Ukwiia leluni manene wa Kenya ni wakulwa kwa mituki ila itoneka yekie mawalanyo matumundo kisioni cha mashinari leluni munene wa kuma Mombasa kuthi musini wa Ilovi Kumana na mbanga mbinge ila siende kuidhiwa siku si wa kisioni ki na kutia undalo munene wa enenthi matena thayu na angimena maumisye mainena na andiki mauvo kisioni ki kiokoni cha umundi itina wa mbanga ya Lelu ila itiye Munduume ate thayu na Syana Syake ile sina maumisye kavindani kalasi syokete sukulu enenthi ala matume ya Lelu matongo iwe niwe MCA wa ward ya Thange katumo musyoki ni maweta kana vethitwe na muisyo munene ko kindu kila menda kithini kiwe kwa mituki kuola kusemba kwa ngali leluni uvala maumyange thisia ukia kisyo kwa musi wake mututia Reverend William Zeki livoti yake Ken Mulinge. Ni kisioni chanza yoni valene the makilila lelo munene wa Mombasa Road ni kana kulika sokono wa mashinari kutoa isia maundu maumeke vathokanyo. Kisio kila kivindokete kwithane mukauto wa mbanga mbingi na kotiene ndingi matena thayu na namba nene yoye na maumisye kiko chao yumituki kichasa kumisia kwa chao kwa mukia wake Lelu vala musi yulayu maiteka mwile tu na kamwana kake masyo kithe sukulu kisioni chambo ni kauntini ya Makueni. Otiwe ni thayu tuna kukonw'a kamotane kake kilanile lelo wa Mombasa Road kisioni kini mbasi la yumetangalikosia Mombasa yelekelengalikosia Nairobi. Musyai otiwe ni thayu we Mutavan'Ya wa kanisa wa AIC kisioni cha utithi ward ni Thange kwa isito Reverend William Wanzeki. Kisioni ki nitwasya mundu eitwaite na pastor wakwa Reverend William Zeki AIC utithi na bandu ne bethitwe na accident bingi na desi serikali ne tatekea that action Kumana na mbanga mbingi kwitha singi vite kisioni kivi ndani ya vaumbe na serikali nene kuislamu vyawa malelo manene wa Kenya. Yeki yoto ba mstoto ini kana rambo sinzikayone siya kuola mwendo wangali kisioni kichanza yoni. Indi kwenana na enenthi kana kiki ithito kiitethia nundu toba mstoto itha kisicha mateleva kuola mwendo kisioni kiki ndo kila kitumite mbanga siende kwikinea. No ngina serikali isobya andu mayo na kusobya andu mayo ni kwika regulations ila sialite ethani bumps taba pakeke wa bumps na undu withite kwebinda yasa na paka si andu aingi megetumi ona mwene nzi ula wa kawaida ukeze kwithia ndio tetheka vile wameajiri watu wa kufagia barabara, wanatoa matawi hapa kila kitu, wanachukua takataka wanaenda wanarusha. Let's have that national government working on our behalf here. Waweke bumps mzuri. Si unaona vile unapita? Hakuna bumps iko hapa. This nonsense you are doing here. This nonsense. Hakuna bumps hapa. Wanadanganya hapo na kuna bumps. Hakuna bumps. MCA wa ward ya Thange Eric Musyo ikatumo itongosia nende kwenda muvea wa malelo manene va Kenya wa Kenya. Kosa itambia na kwikia bumps siya iwango ila siyelite kisioni kine kana kuitana mathayu ma enenthi ma kisio kicha mashinari. Neti petition kwa Kenya na kwa national government matwikie bumps ba ma twikie bumps ba in the next neti panga tambo mino kemetro kyote nacho nata minana issue ya kemetro inde tesio kia kwikia either take ya maandamano tete matinga ba nzienu teblock uzo ndebeteka nekana zikwethi ya serikali ni atu education kwetha tende ya mbe kana ya keli papa konge wandu ngimono pane bakwita and more than 20 lelo ni oyo ando maikua na baikilelu ando maikua na baikilelu iba bikie mweso ne baile kwiko bumps nikanoke zikwithia ni accident ni maoleka mwiwa mututia wosiwe ni maofisa mavolisi malelo ni kuma kituoni cha mutoto wa ndei na kuotoa wasivitali ni wakambu vala witho wiki wa dhinzi. Balano sesia na isi ya mututia isembi wa sivitali ni wa Amref Kibwezi kukwata uiti wa metoki mbewa kudhami wa sivitali ni wa Makindo kukwata uiti mbeange vala iko metoku vikia oyum. Delivoti ya Mutongo TV kuma mashinari Kibwezi kauntini ya Makueni. Yanita wa Ken Mulinge.